Индустрија туристike për shkak të konfliktit në lindjen e mesme është në pasiguri totale për shkak të mungesës dhe dyfishimit të çmimit të kerozinës dhe nuk dihet çfarë do të ndodhë. Do të ketë bileta më të shtrenjta avioni, fluturime të anuluara, por edhe paketa turistike më të shtrenjta, theksuan kështu të ftuarit në emisionin Biznes 21, i cili ishte i dedikuar pasigurisë në turizëm për shkak të konfliktit në lindjen e mesme. Керозинот е многу поскапен, дупло, пример беше $900 за тон керозин, сега е $2000 и сега тоа ќе направи сакал нечел проблем на авиоиндустријата. Јас се плашам дека во наредниот период 50 до 70 евра секоја авионска карта купена веќе ќе се поскапи. Сега ова ја го тврдам на мои предпоставки. Предпоставки сега сведоци сме вчера Lufthansa откажа 20.000 летови. Kerim thot se për momentin nuk ka anulime të aranzhmaneve apo fluturimeve nga aeroportet e Shkupit dhe Ohrit, po nuk dihet se çfarë do të ndodhë, pasi gjërat ndryshojnë çdo ditë. Nga agjenci turistike thonë se përveç valës së parë kur u anuluan aranzhimet për Dubai dhe qytetarëve u janë kthyer parat, tani gjendja është stabilizuar. Тука на веќе уплатените аранжмани нема покачување на цените, заради тоа и продолживме одредена early booking период во кој што ќе се задржи тенденцијата на старите цени. Истото важи нели за Анталија, Бодрум, Египет, Тунис, Грција, кои што ќе бидат во кои што рамки ќе бидат заштитени граѓаните. Максималната корекција во наредниот период би била 5 до 10 евра, не повеќе од чартер лет. Ekspertët theksojnë se Maqedonia mund të ketë edhe përfitime nga kriza dhe zhvendosja e udhëtarëve drejt destinacioneve të tjera, pasi ka çfarë t'u ofrojë. Самиот конфликт направи цената на керозинот да расте. Тоа еве по пресметките кажуваат дека околу 20 до 30% се оперативен трошок на авиокомпаниите, што предизвикува да има 15 до 30% пак зголемување на авиобилетите, но фактот дека туристот ќе патува е она што тука ние треба да го искористиме како Problem shtesë është edhe sistemi i ri për hyrje-dalje nga BE-ja, i cili ka krijuar kolona në kufi për shkak të kontrollit biometrik. Radhë udhëtarësh mbeten të bllokuar gjatë festave në kufit me Greqinë. По некои сценарија, најдобри сценарија, 10 до 12 часа би било тој проток. Зборам која е смената на турите, петок, сабота, недела. Сега 10 до 12 часа чекање на граница. Тоа ќе биде добро сценарио. Сега тие 45.000 луѓе, тоа се 10.000 возила одеднашка. Ај тука да ги ставиме автобусите, да ги ставиме српските туристи, да ги ставиме косовските туристи, кои се собере таа гужва, секој треба да искочи од кола, да се слика, да стави отисок и на враќање исто така. OTA tashmë ka kërkuar nga autoritetet greke që udhëtarët Maqedonas gjatë sezonit veror të përjashtohen nga kontrolli biometrik dhe pret përgjigje pozitive.